kublai pi baro shkatup khubor jungi kedon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasngi kilong. Yo benta menteri rangba ukon rat ke sangma bantung ding ha State Central Library. Dan ken mau iet kipat ba ya kaseng Kongres jingai ka jingkala laung ba Roni V Lengdo. Rengkang ding keper sa uba HDR Lengdo na Kongres syaka ketem UDP ha Soyong. Tad Shimti kam kinong yalam bathamai ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 4. Pemantang ne phaj ki Khubor ki ba khambania. Kumshi benta ban rakhe kasngi kerpang ka me Maryang hene kasngi ka hnyau tarik ujleu 8000 RPR la penlong ka program World Environment Week 8000 RPR ha pelau jong ka State Central Library ha ka ba la shimbenta lang ki khna school na ki school ba pher jong ka jilla. Hakani kasngi layo ka jingthung dieng na menteri rangba ka jilla usri konrat ke sangma ubadai ukongsan hakani kasngi harangkat ka jingadon lang ki he officer ka sarkar bala bo da ka program hapo jong ka susu tham auditorium. Hakani kasngi layadon lang menteri ka tanat forest and environment usri James PK sangma ka chief secretary jong ka sarkar jilla ka kong RV Suchiang CEO ka Meghalaya Basin Development Authority Usampat Kumar lembat kiwe. Remarkable when it comes to the environment, when it comes to protecting it and conserving it, is that there is this move away from tokenism, sloganism, which we've been seeing through many years, and the action has started. The first point I would like to mention here is that this is not a one-day program where we are celebrating our planet, Mother Earth or Mother Nature, but this is a week-long program. And really, I'm so thankful to your Honorable Chief Minister by giving it that kind of importance of having a week-long program. Uba Roni V Lengdo UMDC na Milim constituency ubala longteng menteri ka sarkar Meghalaya hakini kisngi balala ula penpau bahadu menta kipat ba ka jilla hi barok kawai kidang kenmau it ka seng kongres ka bala kentiu kipat riulum ka Meghalaya syaki kenjang bahajrong. Ula ong ka jingang nu ju kipat ba ya menta hi hakeleng kijaka kalong ban wanra biang ya ka kongres ha ka syuki sensyar. Ulaong bakinong yalam kaseng Kongres hakani ka jilla kisay borba ban penkhe embiang yakani kaseng hakini ki benai ban wan. Upen pau ka jingkermen ka baskem baka Kongres kan wan biang hakajing sensyar ha Meghalaya hausnam 8000 arpulai. Uba Roni ulaong ru baki samla kilayo isyai badai tang kaseng Kongres ka bayeng ban tre nagbenta ka baha ka miat jengki palba kam tamlilay nagbenta ka laway ka jongki. Dan kamba prapau hajar ki undergraduate students. Hato ka ikalawai jongki prapau hajar tang ki undergraduate. Telah de pishim so ki graduate, pishim so ki postgraduate, pishim so ki belalai ki professional courses, mo kom ki engineers, ki doctors, ki scientists, so on and so forth. Hai ka future jongki kon jongi. Kaba shepting menta yo ka bangi ong kawan ka brain drain. Ka brain drain kaba ki kena jungi pelanang lastat ki mi no na jela beli tres kui ke jela kamot ke jing pen sap ai ki kimi ke jing pen kimi kpa ki jing pen lut jong ki mo ki school ki college bana jing nang start ki ka sap ai markin hab late no kui ke jela banio ka kam ka jam tang so ki dei ki ne ki issue ke bang hia perkhat tangi na ka seng congress nibo ya kata pinpet menta pipet lada ka hoi brush kata ngisha keren ben baka kongres konra kita ki mission mode ngakan mau po assembly lay kini kiwe ki parti kita keren ben raya ki jo kipat kita ki program ki policies bunra kidang batang do menta pipet menta lada ka homestay ke resort ka lakiu ketika policy terkam jong ka seng kongres pipet menta kane ka ka basin development ka ban kan tiu ya ka rural economy menta kidang batang. Tengah so dekum kita banginwan, umdai ban supen be yo pai ba swa election. Ngaso menta ki pen be dikitiar donai ngaso ki MLA menta ki ba da kapisaru. Tendai upai ba de maso tho katu ka baki IFP ka detang kandidat ka bobon kila shimki. Kadba ka ayom election syaki yang dor bar tauan ka jela kala nangjan syaki benai rempang leber 8000 arpulai
ki kertong ap ketem na ki seng san hima sima ba pher kila rengkang di keper ter shiter how news nam arhajar arpuar ki ba suit rong ya ki seng san hima hadu ba ki pat ba kila klet ya kadur kadar tenrai jongki menta kasngi lami sakawe ka khubor na soyong constituency kabaya thu ba uba HDR lungdo jo ka seng congress ulalet ban penyaso no elade bat ka seng United Democratic Party UDP uba HDR haus nam khat khandai spa prapopra ula job na soyong na ka seng Hill State People's Democratic Party HSPDP hadin balapat kani ka seng ula kershan no e ka sarkar jong upurno e sangma Hakisnam ki bahadien ula rung dekot no hakaseng Kongres. Uba HDR lungdo ula longteng menteri ki kampo yeng ka Jylla. Habakran bakila pathai Khubor u ad hoc president ka Kongres soyong uba di Maulong ulayat hu uba menta gila penwai no eka komiti barim batsyen kinsa thau thamai da kawaipan. Layat hu ru ba menta ka parti kan sajed bat penbenaru da waipat ukertong ban aireng na ka parti hausnam arhajar arkulai. Masukan tit hadian mengayak snow, but bapa istiar ula lek penjon ska UDP. Tengi kum ki nangkit kam jangka kongres blok kongres kantam kum presiden jangka sarkir sayak. Ngimdan gajing tip kata. Dan ngi bang ngayak snow bala kalian jang bapa istiar ula lek berangka ska UDP. Ini ladap de gajing snow longo. Nomor kata-kata hak den gajeng suka dum baka jeng perkat jengi kum nangin le mangilalang dak long senama apa ka kongres la arpusan senam ta kendir ni usneu ba ka isti alwa ka ngilasu dulak ngilasu cincang kum nangi kan ngimnang su perkat kum naro nai penban ngang snow scam ba don way pada bansa iron konidir dan ngilasu kumen halor ka ba ular ka kendir tang dan jitim renglekran wa don way pada ba uban sai iron ban laka kongres di katang ni tap ke jing sukmen ka bakrawa kalian jengi kum ki nongkit kam jong ka blok kongres man ngilong ki kinong trikam mar kinong kitam ki bla kham slem ba ka kongres tingitan ki jing kermen ba akan ka apply ba uta uban sa iron terdan hi ke jing job Yateng ko ki pat ba kasnong rongjeng ka Baha East Garo Hills District badu MDC nakanihi ka constituency ha kabaya day bat ka jingthung ya ki dikot jang ka bazar committee ka ba day ban pet ya ka baha ka myat ka suk ka san ki pat ba ki ba day bathet ha ka ni ka yo ha ka ju ka por ka ni ka bazar committee ka pet ru ya ka jingya bet ya renti bat ka khoi ka suba ha ka ni ka yo ki pat ba kila jed ki dikot ka bazar committee bat thamai bat kila let ban yo ya ka jing munjur bat jing ai bor na gi nongsan shar ka Garo Hills Autonomous District Council ha ka lai tarik ujemang menta kasnam haba kila poi ha office GHADC hatura kila ang dheng da ka jing lengo haba kila yo jing tem bada ka jing ai jing mu jong MDC ka rongjeng constituency ka GHADC kala penskam sashi snam ya ki dikot ka barim jong ka bazar committee uratu sangma udong alam kane ka snong ula ot bakum kane ka jingle jong ka GHADC badu MDC kan bo ya kane ka snong haki jing e babon jat hadian habot mi isu samjak kalkulami cakapa yan dak berani ko babang bang irang teks rang kora zaman orang ragen semudan cingna nek nekani onggen urode sala nek nekani onggen ancini ancing sungadam nek padang uru pak barang acini be caka barang dam rang tangdogen mi isu samjak rang dam rak ke phalanang oken yarang ni ko chanchi sa ancingara ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 4 kala penskam ikinong kit kambat thamai jang kate ka zone ha parish marbisu ha ka santarik ujeleu arhajar arkuar lasdayang kate ka sngi da ka mas bakhoi balatruwa de parish priest Father James Shilla ibade ru i diocesan youth director jang ka SACYM but spiritual youth director ka zone 4 harangkat ka jingadon lang Father Cyrus Emle but Father Augustine Here Lewan banishim banta hakani ka mas bakhot daki samla bat ki pat riunget jong kate ka parish bat na ki we pat ki parish ki bahab hapo ka zone 4 ki bakan thop ya ka parish marbisu parish walang parish south semper parish mausenram parish dengyai bat ka parish dangar lapan skemi kite ki samla kum kinong kit kam bat thama jo ka seng da Father James Shilla
Hadian kemas, ladon ke program rakhi World Environment Day, dah ke jing thung ding bala penyat hira ki samla jong ke ke zon. Islam ikawe, Islam ikawe. Ulang ikip bangidan kecil, hakam nak cumi. Nama badon akan sen, gini akan sen. Ada ikip bakal sen kadang. Tekum jam ina berkiat, berjeng, berkeren, berwal, berdi, man badon akan sen. Uban sen jauh boleh uban sen. Person balai. Bakal dijulung 1% away. Kini disimpan kacua bakin ditunduk lang hakim disimpan dan because kila dapat dijuntin, dijungsil, dijungkapul, dijungkawai. Kini tre bagian macam dapur. Kini kila ni orang mikir borok, yang seperti kemar mikir kila ni. Jadi cuma dia cuma semua kambing itu kibau trauma. Itu kebetulan yang teman menghasilkan berian itu. Hirwan macam dijual tuan hiar mesin bakul. Ubensin jauh lain. Dari kuliah dari kita itu Bible tu barim dari kemar. Kadang berdur, tak kesian. Jom yakin dibahas berdur jom mesin bakul. Habis semran atau Maria Yesus. Nong yang jauh di pun jauh doa ini musni kecil jauh bagian pelnai ka kaki jauh pada dalam first ultra jauh. Badak itu ki khubor ngilapoi syakabakun, tak haduk bangin dia syambiang, kublai syubun.